Okay. Sir, Mr. Pederlino Lizardo mo namin, good morning. Ha? Kas ko nagtatay ulit kay ti Pablo King ka, nagyamang kami kaditi oras nga makinuman ng istasyon di Bombo Radyo. Kas may isang mangidadolo or presidente ti asosasyon ti Rotang Alawag Pidig Jeepney Drivers Operators. Anat reaksyon nyo, kalpasan nga nireklamo, digiti pasaheros na, nga may pangarop nga nakainom ti arak, idi nagbiyahe, idi na minsan ngal daw. Apo Lizardo, sir. Si Kunti, baga DJ driver ko, sir. Kuha na kanyak. Inamin na, sir, nga nakainom ka no, may isang buti nga sa miglight. Tata, hindi agawid da. Kasi pinalubusan mo ko, sir. Dispatcher ko nilawag. Okay. So okay lang kada kayo, Sir Lizardo, nga nagbiyahe, nga nakainom, ti arak, Apo Lizardo? Sir, bawal nakainom mag-drive, sir. Pero kung nadamot, sir, dilawag, yung dispatcher, ang kanumot ka, nabartik, sir, nakainom, inamin namot kanyak, sir, nga nakainom ka no, may isang buti nga sa miglight. Yung kinargaan mo lang, sir, driver ko, dispatcher ko, sir. Okay. Siguro, nangiwayad ka din investigasyon, sir, nga San Mig, may salang bote San Mig Light. Iti ininom na, Apo Lizardo, agpapampay. Palubusan nyo lata, uri uminom tiarak, uri bangam sang ka basit laeng, sang apiring laeng. Okay lang, kada kayo, kas presidente, kadikiti drivers yo, ada yung agmanmaneho, palubusan nyo idang agmaneho, agbiyahe, kaditi paspasada dang, at jeepney, Apo Lizardo? Sir, ang kung ada ka palpalbusan, uri, ang ka, nung nakainom doon, sir, ang kung ada ka pagkargaan, sir, ang kung palbusan yung diyain, sir. Okay, so kadagiti, sir, anat agdang arami din nyo, kas presidente, dito asosasyon nyo po at dante rotang alawag pidig. Kwami, sir, bylaws being aming kasala, basol, pataw mi, sir, nga parusa kanya da, suspenso. Okay, manual daw, sir, nga masuspenso, nga saan ngagpasada? 1 month, sir, declare ko nga, nga suspenso na, sir. O, sa 1 month, okay. Iti piyang ti Land Transportation Office, LTO, Apo Lizardo, at damot tin ti panakinyuman nyo, or nakinyuman mo tin kada kayo, at di masidig kada kayo, Apo Mr. Lizardo, sir? Mismo nga napanat, sir, din ni Apo Direktor. Pangkon paliwanag, sir, na di nangyari. Alam tip sumbahir nga nagreklamo kung DJ ko ako na mo, sir. So, ano ti investigasyon nyo, sir? Apo Lizardo? Umay kamtot ta, sir. Yan nyo, sir. Bumbo. Short advice till tiyo ka na kami, sir. Umay kami ta, sir. Tumay paliwanag DJ complainant kung DJ driver ko, sir. Ita LTO, sir. LTO. Itayan nyo, sir. Tabumbo, sir. Iti Bombo Radyo. Apa isot advice LTO kada kayo, Apo Lizardo? O, sir, bumbo na butin, sir. So nga, baga mo LTO, sir. Mapangkamintumot lang yan na, sir. No, sitwasyon dito ayan nyo, sir. Okay. So, ano ti rimbarment ng investigasyon nyo, sir? Dali nabsing, dati driver? Kada ni driver nga niya reklamo, Apo, sir? Naglabsing, sir. Pinaka-ginom na. Nakainom nga rin nasanger, sir. Ngarat. Dagad ba't kaslak pa nakisarsari tayo, sir? Kadikiti pasayeros na that time. Kapos si Rumurmar, kunada nga, adapelat sarat, nagsardegan, napanim misbon, ay di dumanon tayo ti kampusan to sarat, nga nga ni daman ni tapwagan, di kwa man daman nga nga ni dong pardan. Apo Lizardo, awan di katsing at dimanon kada kayo?
Ti, kung na DJ driver ko, sir, kapot kasarsarita na di likod, so nga nagpaigid. Mhm. So nga, tinalyaw na kami, sir, so nga paigid na, di sarsarita di likod na. So nga paigid na, sir, kinmay sa, anda ka no masabat na, sir, nga makapurar, overtake. So nga nagpaigid, sir. Mhm. Okay. So, di kiti mat pasero, sir. Ano mo din nagbaling nga, nagduktal mo kadakwada, Apo Lizardo? Awan mo, sir, awan mo ti, imbagada, sir, awan mo ti reklamo na, sir, di kaya pasaheros. Ay, awan reklamo da, Apo Lizardo, no, di ket sino ordeng reklamo, no, di lang nang i-post di social media, Apo Lizardo? Wen sir, jaka mo sir, nanya di reklamo na di kuha di nag-post na jak pa kami nakita sir, no nya ti problema na, nya ti reklamo na ko, wamot tayo na nakikita mi sir, rin gano'n ta. So, kahit nasawen, kanunungan nyo, deti pada yung jeepney driver, deti naramid na, Apo Lizardo. Sir, ang kuha kananungan sir, naglabsing na ron sir. Naglabsing. Hindi ko namon, ngawang may reklamo, di kiti paseros na that time. O sir, papayabang mi nga ron sir, tadamagan mi kumadya, nya ti reklamo na sir, problema na. Hmm. Ikaw amot sir, galat ta ka, tawamot, di mo't nga may ti munisipyo tayo, pigdig. Mhm. Ika, yung kanto kita muna parte driver ko sir. Hmm. Okay. So, kahit nasawen, awan nagreklamo, awan action yung aramidin yon, Apo Lizardo. Ay, patawag lang ta sir driver ko ti suspension, ta nakabasol mo sir, damot nagbasolan na. Pero alam ni ko mamot ti side di babae sir, na ti problema na. Hmm. Okay, ano nga problema? Apo Lizardo, tiket nyo sa wen, kadeti nang i-post ti social media, iti video. Apo Lizardo, apay, hangking ang kay nang i-white investigasyon, kadeta nga pasama, kiti kiti paseros na, that time, kadeto itata, tapnon nagsinumbangir, iti maalan nyo, ti aside. Apo Lizardo? Nagdamdamag kami ni kita pasahero sir, katawa mo ti action da sir, kung di jay babae sir, di nag-post. Yung ganat ta sir, di may pa nakita. Mhm. Kaya kaya't may kuma sir, no, nya, damagan may kumakanya na sir, no, nya ti reklamo na sir. Jengaro sir, tireklamo na, DJ kan na bartek, makichistismis, yung ti abay na, yung ti passenger seat, kan nakainom. Karak, Apo Lizardo, hangkat nga makaanay sir, digiti kadzeng nga alegasyon da, kaya ti driver. Siguro sir, damagan mi sir, narinig jay pasaheros, narinig jay da jay likod na. Hmm. Kanda tayo kaabay na tayo sa awamot ti kunana sir, awamot ti makunada. Tinon, di kita nagsaludsudan nyo sir, manudan, di kita nagsaludsudan nyo, Apo Lizardo. Talo niya sir, talo niya babae, hindi pa mamuno, taga-ano rin giyahin. Talo nga babae, ha? Mabalin, idatag yun to, sir. Tao may mamati bumburadyo, tayo sundamat pagtasolod-sudan dan, sa sino talo, babae, Apo Lizardo? Sige sir, tayo, bagak to sir, driver ko sir. Okay, sir, maraming salamat.